od 1 do 10, 8,5. Pa ja ne mogu da lažem. Malo fali, kako ono sa, ne znam, na Makedoniji, mora da se upeče još malo, još 15 minuta. A vidi kako je cvetao, mora bude tamnije malo. Ali, je svakako bolji od onog što sam kupila pre 10 dana u Beogradu. Eto. Molim te, Miloše, da ovaj ajvar stigne do Verice. Dobar, majke mi, dobar. Malo da se upeku, još malo bio bi mogla. Kažite mi jednu stvar, ljudi, važno